Breaking news: police cars revolving light. SSPDF launches artillery attack on Burebiey, Ethiopia. Civilian casualties reported. Burebiey, Ethiopia, June 10, 2025. In a disturbing escalation of cross-border hostilities, the South Sudan People's Defense Forces, SSPDF, have reportedly carried out a heavy artillery strike on Burebiey, a town located in western Ethiopia. According to local reports and eyewitness accounts, the SSPDF deployed a range of heavy weaponry during the assault, causing extensive damage and loss of civilian life. Among the casualties are women and children, with residents describing scenes of destruction, burned homes, and widespread fear. Although the full extent of the fatalities is still being assessed, preliminary information points to a high death toll and chaos among the displaced population. This incident has sparked serious concerns over rising tensions along the South Sudan-Ethiopia border, as the international community watches closely for official responses from both governments. Today earlier, SSPDF and UPDF forces carried out a deadly aerial bombardment on the civilians siding in Ethiopian land, Burebiey, Ethiopia land. This come as their hunger result of yesterday ambush between them and the white when they make their way to Nazir from Burebiey. Then they got ambushed and many of them report dead. They had a fire cross yesterday evening, and today they carried airstrikes on innocent civilians, Ethiopia borders town. Burebiey. Another bombardment happened also in Tonj East, Warrap state. They bombarded differences areas with the aims that they are looking for General Akul Kur who reside there and his own collusion that fight with government forces, SSPDF and UPDF couple days ago. Another bombardment also about to be carried out in Unity State. Their aims there is to hunt down General Puljang, who refuses their fake appointment that arranged by Jiang as a traps to catch General Puljang, but General Puljang is wise enough, he turned down the promotion and decided to round himself in his hometown, Bentiu. Stay alert, stay informed. Subscribe our YouTube channel. Thanks. Nga garlung tila talang liangko katadung kalkane. Anchine bankaya kalar to go to go near the young kalin kalar drone tankian kalar kiapan. Do not fun chakamilane alaria, don't have go no den bankaya kalar to go kitchen another bra. Kid dreidajano kalar to talk. Titalakaitan. Chikon take a lot of one that you can galing kachang upon. No take a 2 talk, Rayoika South Sudan. A Burebiey, Canasar, take him one that you talk on. Panchavan Adino take her boot in Burebiey, Chumanati Ankawar. Moda a la Bokanakan, Kademin did a la Latkamala shall shelling. Kanamato of a corcum nachi, Danite take a Burebiey, Chitanki and the tot. Chicken Jian, a la Canook and Canasar, Quakamanu Canook and a girl. Akajian den Burebiey, Chatwagano Chikarum, Deni, Dejambur, Kachaga Nuruka and Dejabur, Kakorka Machaga Nuruka Manchiga Chobwa, the non Priabian Bokola Twalton. I Chachwija and up Canadi Chadwine Mike at Dejambur. Kakorka Machaga Night at Dejambur, Chajaja no Chakanek, Tagan and Nathan one, Chitanki and Chigarab Chigalun, Rera Burebiey. Namato Korka Machi, Dejan Takanasar. Cherum kane dijambor kai cha joja no chiga take bottom one ke native one de batre koromana. Namo chideni tinta kinta kapur be chiga joja no dekan jian dekan dejan teko nasar dekan orep ke dekan o look kanta dani chitoga. Are dobian kodian kanasar te joja no kane di chai nuruka kata dang kawe nuruka eja chikoro mo chakur miche baika ko pargana kaka. And Chagan and Nathan one. And Amana, Kalundian Burebiey, Chaloidian Buang Katiang. Chiganadwine Majalong, at Tovana Chandarpan. Neda corner to Quibuin, Candial, Chigandunan, Chicandwine now might Chicanadak. Kaquidamo, Chinamana Chabanlawang, like a Kakoita Neki and Chagon, the Kwami, a Dejambor, Chaloidian Buang, and to Quibuin Guamana. Chicken what bodorga, chicken cup belly? I Kajan Quikoramo, Kaikaman. Buku merolbun belat ke kuida, talamasana len ke kuiko tega ding de rolbun michua ka buat orang guamo. Amo one mone telari ya bangonong ne ya ko biata gangaiten. Namone a meche tuakti angano. Chideni South Sudan chika dejan te kuibuin kana ne dial and chawut kuyi meet and chero barco Burebiey ka nasar holang, chicken ka doin might. And guamonobone chajoya no te a bottom one tuakten. Do not allow Jalan Michi Yere Gianten, Jalan Jano
chika day chikan ga gwal ke jine to ki buingwa mana a chikoro mo chatwang na pan a kai cha na wal mid lara ko ruang wala te ne du bien do pingwa mana ne daro de to je ju ain chona ne to na ka buin tin dinya ga na tin ta ka Burebiey na mana to gan wala ko ruang no chi ka kor ko re pan chi de ne nyin South Sudan kana nyin Uganda chi ko ban kare nyala chi ga na bumbo kunu ka Burebiey dung buin poinde na mo bcha mot bodor ke chem mot ko na la yan ga bodor cha ga balolong a kwai ke reaction bria ke pumorul bunya no ka tan dong chi to ka bodorian ko cha ne kien ke cha mundien cha bun bok ka mai ke ka ma kala na mo kwi kon man butok man balad a pumorul buin ke action bakano ka men chi to ngwa mona mot kon lip kon ka ya ko ana ma butok na bine nong ye yo ma bukumorul bunya la do ka tan dong chi to wala ka Burebiey ko cha hale kienetin pait ne tu te cha u qui South Sudan te cha no moon Ethiopia a man ne do kon chiang moon Ethiopia te le wit cha ga dwain ma jan wala ke mai ti renal cha ga bu ga de renal on wala kan del kel a ngai kon tun kon te wi yer ko Burebiey te ga tur mun ne no pingwa mo me cha nyot ko me cha mo ne an tur na mo jan wi yer ko Burebiey poinda Neder kon chen ko Burebiey ngwa mel tu dal tang ngwa mo kat neden gang an bodor tela date bun kan dal kel chagamat chaga dwain might kuma South Sudan ke kuma Uganda menchera mat kana kuma South Sudan kel cha ban karenyal cha naban bokadere nyal no mo jana chito wan wala ko Burebiey kan kon tala mo gwa ko mucha yaro kata nang kirenyal cha boga jadawit no mo kan kona taga laptan mu kon taga lari yo bine goro no bine nong ya ke day enaling hamando dia ne chitok ka jan wala ka toin is kawara bistet an chatwa wono cha rech renyal chawten ke chanao buktan an wala bo ka jan ulwanga mana no mo ajal me lan me chalat ke lakan ano bine to biga jian an wala kan dial kel ka big ka location ke an sekan de jakten na man kula to ka wara bistet gwa mi te garamugur kanaten an kuma chidu na ya bok bang but te garamugur kana gwa mi ode kana moiret ke de kana naktan te ka wun mi kwa de ke mi cha woi ko pan te chwa akan gan mai char kana yen wuda moni chala kon kur cha ya wuje ne mi chakon dia la ling anoi cha dore chao gul ke de kuma mi di de long ka cha je pos ko dare dian gwa de changa gwa de cha kam no kuma ko be ten ko kwar gwa mo ka tai cha wu ke de ne cha jo nang gwa de dian ko kol ko me cha chang gwa de ne cha nang ten cha yen cha we dian ka Warrap state cha chang gwa mi ka kol ko me cha ja rai we chi kuma janga ja no tere mo to te tin ko je kwar na kol kure cha wu mi cha kono kwa de ka te yen da we chawat nuka wedian ke ton dien ka Warrap state namo amiche to kata ku de Uganda kana de South Sudan SSPDF mun wege jakaton is a gor wure mishala kol kur ko gor kana de kana nak ko mise kana tiam pinga de kana jonak kana mise kan point de jak de kana kap de kana nongu juba de jabandien ko kan te kan gor de akol kur point de kata isu weja ka Warrap state chara do mo ke de dematon metakel reja ande jamo edin minyen ka kuma South Sudan ke de South Sudan an gwa mi gwa ndang ka nyurten no mo alan mi chitwa ka Warrap state ke jan do bambuka Warrap state ke ja ko guru mishala akon kur ko de kananak no mo jana to ka Warrap state akai jan gona de yen len ka de yen lo de yen ngaja gwa amando jana to a unity state na mo kana to ka dio jano batwa unity state ne kone ka kor nindang dio penchewa chawun michale puljang general puljang chaje chol o chai cholat ko de daro ya kwa de ka bilpam ka juba angwami ka jan chiran kuma aran ayo doban chal ka jaga wada ya kwa wami ke dare de yukap ka bilpam Chalo ni je kuma no janu we ko ba ola la kwa de ka kabil pa mo wami. Jan chal gane re chap ko pel gane je ko mi cha no we wami de chu ka bu kuma ka de chu ian. Ko ram ken bum bum ngai ken ka noare
kagor kana no de kana yikap ko ngai kana a threat ka ke ram bait mudi ko moy kare ka ki ko pelwun misal general pul jang che chedo mo chelo chelo ko no ba ka ke juba ko changa ti jane namo a chamit lat ka lat ni je aneta ko na chale jang ko gor kana de kana kap ke de kana yen si wun misal pul jang che chedo mo chelo che dundai jian jaw ka unity state charo deran tang kana de de kel che laro no an chan wo ka juba ka chedo mo chelo chanotan a ka korga me chi kuma janga jano chi general pul jang che chedo mo chelo te kan ka plan ata ke te kan lat ko de kan unity state bukan bok ka wadan kona de kana de wuda mo me chale general pul jang darten ku godian ka gorian ko de kana nak an kuma South Sudan ngai kona no loide chai charat ke loide chau te barar ko goro darai neka daraka nak ko kanedo kona ninya kantama ka sibiliana ke ga jidawi te talamonga kana kamanto hukuma ke ko politik ane di cheng ni kan doro kian yen kana o kian akad pur kana ka kian kane de tala yo to gor kana ko kuma duno an kuma South Sudan poinda ko lobe chon mi shala nor kana logo ramachi rede chi elop ajana ba benna karam mane chabutik ajando am gor ne to waja gora un mi shala akol kur gora un mi shala general pul jang gora kana dera ka bat ke dera kanak anamo ajana la roda kana mo ramalat ka lat ke ram latka un mi chale Dr. Benjamin Bunbel malakwa roda ka pade dung aswelem petka la da la vice president ka South Sudan ka kwaran kono roi ka South Sudan aramo ajaram la di altone ke ajaram trinir ko darane to dara ka bat ko cha no no dara ka gwik ko ne to ngai ja ka ne de bombuang ka chikana no ngai kono no te ga general dang ro ti chi jiana tama ke chita ka tuma South Sudan tama ka tan dong jaga wike ja ka pade anti general Daniel Awateten ne to ka ne da pai woit te Dr. Wani ga teten ka ne da pai woit ne to ngai kuma jano chiloi den tetat ka rijanan te katan da kata queenin pai kuma jalat kuma South Sudan man tala da salpa ke me yadit ko che chanya da che yo no mala kwaro da kapade Janete konde kwala ngai te chui ka gor kuma ganawal jaga ban woit che un michale bol mel che no ala puaro daga pade kabul mel tama ajaram la dial kajan la to atenir teten ko anara minira ka le ke ramichi ka rodeling gore jan obey mu ke bejabat Raymond ka South Sudan ajana ku yelang wijan wo pan ke je che katiang che kwak chik Dr. Ek Machar na Angelina Tain Jakau Kap Kenyira ko logo bi Dr. Ek ki bi Angelina batagalar da toba ka kwika tenjeb tuok ka South Sudan ke lada and bol mel. Che national security chaka jako bat kwak Angelina ke lara keja pon kana laptop ka maningin wifi nda ko ken chaka jako waga kap no mone enyir wo logo bi Angelina barai kena giwin mo do ken odel ka kamlare ka tandong tuok ka South Sudan kana chiang dong chang na ajak torona gandial katibo ka wud mijale bol mel and pai kwan ala kwaro da kapati dung aswelem ngai konan no salpa ke kana reng machar no wal manin ta mai chika rodia lop duno an salpa ke poinda laton kono lada chika latin chargen ka latte ka char la kam gaja aneda ko ken Charlie Diablo ku South Sudan ku ila datando abaka kaneda ko ken duno ko galwala de let alajan si jan char ko mono mi ene gwicha yen chi anda ye kana re machar no gare machar lon ko ngai jen wo jara me wi gor me chiku machup ko chwe ban jaka kwar ko ku ya mota la do mu gwijan o de ka dakana re machar de duno ka taju ko ka tane ne ken kora la da kam gut char je ka la char to la galwala de la dio Chara topo enkian akan charon kono kui kujala moirek rei kualga de ke rei wikade. Antama chiramkel ampai nong mela chanyada charado matana tama. Jamai midi chaira belong rei South Sudan. Metokon rajan wala. Akabura biei te chi tension midi ke chin na charken chia kani along kaliep ka kuma Ethiopia kamen baluch. Kata dong cha muda chai bukaje ke chane ke chaga bandu ke je kamai tidit kerenyal.
Akwai kaman bi kuma Ethiopia bejalaran kedian changdar to kontenana duno kwata kel kane liebo kane kel ke taya kane kel mijira miji didi paiban gore jano di channel amadi jabor ke di subscribe ko an lara bune muna yo de generama nyamadi maljek am nervem bune gnong ye kalar dit bine korean bine gorwa kabne gnayano kalar to go ti de yan kanop kadat to ko pidun ko kuya mo chala ta dalon katadun kel kane abiata mal